3 mladića idu na treskavicu. Moja mala sjedi na kamičku. Prije prst. Ciljam je na veliko jezero. Još 2 sata pješke. Koja je to riba? Šepić. Ona jede, ne? Ona jede zmije koliko zna. Zmije. To nije... Ne. Svade, kako su ovo gljive, znaš li? Brate, evo, ova mi je sigurna, ove nisu ostale. Pa hoćemo je uzeti, hajde sjeci, šta misliš, a? Pa ne. Da čorbu, Nek stoji, nek pojede. da čorbu napravimo, ludaru čorbu. Ne više sa životinje, ne. Vidiš šta je ovdje gore. Ima gljiva, ima. Evo ja ću ovu uzeti jednu. Ajde, evo i tu. ovu crvenu. Tako. Da imamo vodu u kadru. Ko zna koje su, nek napiše u komentaru. A mi ćemo i pojesti. Ako bude ovaj video objavljen, znači preživjeli smo. Ako ne bude, i nismo. Dobro, mora i oni kroz dobiti internet. Ne, unutar stijena, to je problem. Sustavac. Ćemo kreći kako stići, hoćemo gore košku. Imaš gore u česmu, ono je meraz vas ima, jebuje se česma. Nisam ja došao zbog česme, ja sam došao zbog rijeke. Pa evo. Sveci. Viš kako se ukala. No ja pa ima gore. Sad kroz šumu idemo, jel? Da odmorimo, znači pauzu prvu da pravimo. No gore da ne. 150. Koliko? 1150 nadmorska visina. Znači, crnogorična šuma počinje ovdje u ovom terenu od 1150. Jebete geografija malo. Kod Ude si bio na geografiji. Do 800 listopada. Od 800 do 1200 miješanje Nemaš više crnog. Ko ima... Kad prestaje šuma? Kad ne bude šume nikako. Nema lišća, nema brata. Na primjer, najstariji u Evropi sarane protežu Savu. Kako reče da se ova rijeka zove? Hrasnica. Prolazimo pod rijeke Hrasnice. Tu nam je nož za ne daj Bože ako nas medvjeda napadne, jel da je? Nož nam je tu ako napatamo srnu da je zakoljeno. Jest. Samo ko će ufatit ne znam. Ko će ufatit? A? Kako je dobro uživi. Uzeli smo prečicu, ali bolje da smo išli cestom, za nas. Sad ima opet krošnu presicu, a imamo opet cestom. Ma ićemo kroz. A koliko mu srati? A ne znam iskreno, nije... Pa to je po 200 metara. Ovako ravno, ovako odeš tamo na Elfoj.
Tu bude, a što bude zim pokazuje. Moja ne vidi se sad. Ono Naćemo lagano, slike. ono što je usječeno. Ja vidiš kao mokra stijena. Nešto je mokra stijena. Znači tu vodopad pada. O, bude baš teško. Vodopad, skok. Baš bude Prelijepo. Bude ogromno. Kad smo jezik valjda čupali, da? Aha. Energija. Aha, viš koliko treba arget. 1442 metra. Gledaj ovo, što je, gledaj ovo, brate. Ovo nije sigurno zdravo. Idemo sad na Crno jezero pa na Veliko jezero, jel 10 jema? Dobro. Koliko nam treba? 10 minuta do gore. Možda više, ne, nisam nikad. Suva će nam vatru spremiti. Sprema nož, šta i gdje nam je naj... Izgorilo. Izgorilo, dobro. Viš, ovo se rascijepilo, Eran. Ovo se tablo rascijepilo. Ne imaj malo te šta nam voli 10 minuta se zove ima više. Putom. Ovdje. Putom. Vidiš uđe i Marka tamo. Evo go baš poznat, ali puno. Evo nas dolazimo konačno iz šume, znači. A mislim da sam čak, možda ja i ovu htio zabilo, možda je crno ovako samo pravo. Eto ima putoka, Ja, neki, sad sad ću ću. vidjeti. Ne znam. Sad ću ja to reći. Jest veliko jezero, ja sam uspio se Idemo spustiti prvo na Crno do jezero. ovdje i išli smo gore, tako je bio je snijeg, možda samo smo možda prikrapili. Idemo I na sad idemo Crno. crno pa ćemo se morati vraćati Ja, ovdje ja. za Veliko. Ma blizu je, Ispod nešto. one ne stijene vidiš. prolazimo. Evo i na treskavici vidimo brusnice. Dosta brusnice i borovnica. Sad ćemo mi ovo pojest. I približavamo se Crnom jezeru. Prvo idemo na Crno jezero pa ćemo na Veliko jezero koje je iza ove šume. Moramo proći pored ove stijene. Malo smo se neki već umorili koji ne planinarimo. Semir je u najboljoj formi od nas. Evo ga, Crno jezero. Sad nam je pauza za kahu i dorčak. I pršćemo kobasice. Alat. Alat. Imamo sve.
Nisi što uradio. Nastavljamo put prema Velikom jezeru koje se vidi već. Heliodrom. Pašino vrelo. Pašino vrelo. Pašo živ zdravi. Pašino vrelo. Nije danas čini mi se auta masa dole. A bilo je ranije dosta ima, danas znaš. A nije kući. Unutra, znaš, ona prije čega, ona je alfa, kod njih sad ona je pakovano malo i ona je sve derivat. Ono veliko kamen, znaš, širina i otvara se i